Turabasuhuje bakunzi ba Iwacu News 24, tubahaye ikaze ngo tubagezeho bimwe mu bikomeje kuvugwa hirya no hino ku isi. Turaza kuba tubabwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yahinduye bamwe mu bayobozi bakuru mu nzego za gisirikare. Ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba biri kuganira ku mushinga uhuriweho wo kubaka uruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli. Perezida Donald Trump yahaye Iran nyirantarengwa y'iminsi 3. Tukaza kuba twumva byinshi kuri iyi nkuru. Turababwira kandi ko hari abasirikare ba Israel bahamijwe kuba intasi za Iran. Uwari ukuriye ingabo za Amerika zirwanira mu mazi yirukanwe. Muri aya makuru kandi turababwira ko umuburo wa Putin na Zelensky watangiye gututumba. Abakozi 8,000 b'ikigo cya Meta bagiye gusimburwa mu mirimo n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangana. Aya makuru turaje tuyarambure. Nge nitwa Mutesi Glory. Iyi ni Iwacu News 24. Twerekeje mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yahinduye bamwe mu bayobozi bakuru mu nzego za gisirikare. Ashyiraho umusirikare mushya ushinzwe ibikoresho bya gisirikare mu ngabo. Bikubiye mu iteka rya Perezida Ndayishimiye ryasohotse kuri uyu wa 4 tariki ya 23 Mata. Abo Ndayishimiye yahaye inshingano barimo Colonel Thierry Kabura wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ibikoresho mu ngabo z'u Burundi, Colonel Gordier Kazindu wagizwe umukuru w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga, na Lieutenant Colonel Prosper Nihorimbere wagizwe umucamanza mu rukiko rwa gisirikare. Iki cyemezo kije gikurikira iturika ryabaye mu ijoro ryo kwa 31 Werurwe mu kigo cya gisirikare kizwi nka Camp Base. Ni iturika ryateje impungenge zikomeye ku buryo ibikoresho bya gisirikare bibikwa, bicungwa kandi bikarindwa. Muri iryo joro humvikanye urukurikirane rw'iturika rikomeye ryakomeje kumvikana i Bujumbura mu masaha menshi. Bamwe mu baturage bavuze ko babonye umuriro mwinshi n'umwotsi mwinshi ndetse n'ibice by'ibisasu byaguye kure, bikangiza amazu no gutuma imiryango imwe n'imwe ihunga. Ikigo cya gisirikare cya Camp Base kizwiho kubikamo intwaro, ibitoro n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Giherereye mu gace gatuwe n'abaturage benshi. Ibi byatumye ingaruka z'iturika zirushaho gukomera, bituma abaturage barushaho kugira ubwoba. Nyuma y'iryo turika, umuvugizi w'igisirikare yatangaje ko byatewe n'ikibazo cy'amashanyarazi mu bubiko bw'intwaro. Ariko mu kiganiro giherutse guhabwa ikinyamakuru Yaga, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko nta mashanyarazi aba mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare. Ibyateye kwibaza ku bisobanuro byari byatanzwe mbere. Dukomeje n'andi makuru, reka tubabwire ko ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba biri kuganira ku mushinga uhuriweho wo kubaka uruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli. Rumeze nk'uruganda Dangote rw'umunyemari, ariko Dangote wo muri Nigeria. Byatangajwe na Perezida wa Kenya William Ruto kuri wa 23 Mata 2026, wavuze ko uruganda rwakubakwa muri Tanzania ku cyambu cya Tanga. Yari mu nama yabereye i Nairobi igamije gutera inkunga imishinga y'ibikorwa remezo. Ni umushinga uri gutekerezwa mu gihe ibikomoka kuri peteroli bikomeje gutumbagira, bigizwemo uruhare n'uko inzira ya Hormuz yafunzwe na Iran. Inyuzwamo ibikomoka kuri peteroli birenga 20% bikoreshwa ku isi. Ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba nabyo byisungaga inzira kuko bikoresha ibiva mu burasirazuba bwo hagati. Perezida Ruto yagize ati, tugiye kugira uruganda ruhuriweho itanga ruzadufasha twese kuko uruganda ruzajya rutunganya ibikomoka kuri peteroli biturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo muri Kenya, ibyo muri Sudani y'Epfo n'ibyo muri Uganda. Ariko Dangote nawe wari witabiriye iyo nama yavuze ko nawe yakubaka uruganda muri Afurika y'Iburasirazuba nk'urwo ruri muri Nigeria rutunganya utugunguru 650 ku munsi, mu gihe ibihugu byakwemeranya kuri uyu mushinga. Ati, turamutse twemeranyije na za guverinoma 3 cyangwa 4 twafatiraho ndetse uruganda rwaba rwubatswe mu myaka 4 cyangwa 5 iri imbere. Dangote yanavuze ko ateganya kubaka inganda 20 zitunganya ifumbire mu bice bitandukanye bitarenze mu 2028 kugira ngo ahaze ibyifuzo by'ibihugu bya Afrika. Mu 2024 Uganda yatangaje ko iri kuganira n'ikigo Alpha IBM Investment cyo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kubaka uruganda rutunganya utugunguru 60,000 ku munsi by'ibikomoka kuri peteroli. Dangote Petroleum Refinery ni rwo ruganda rutunganya esansi rwa mbere runini muri Afurika, rukaba n'urwa mbere ku isi aho ibikomoka kuri peteroli bitunganywa binyuze mu nzira imwe gusa. Nibura 62% bya esansi ikoreshwa muri Nigeria itunganywa n'uru ruganda, ndetse rusigaye rwohereza nyinshi mu bindi bihugu bya Afurika nka Ghana, Cameroon, Togo na Tanzania. Reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Trump yahaye Iran nyirantarengwa y'iminsi 3. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahaye Iran iminsi iri hagati y'3 n'5 kugira ngo ibe yamaze kugera ku mwanzuro hamwe izashyikiriza Washington mbere y'uko agahenge karangira.
Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Amerika bivuga ko yiteguye gutanga indi minsi 3 kugeza kuri 5 y'agahenge kugira ngo Iran ibone umwanya wo kwisuganya no gutegura neza ikigomba gukora. Niba yumvikana na Amerika ku ngingo zigomba gutuma intambara ihagarara cyangwa nimba urugamba rusubukurwa bundi bushya. Amerika ifite impungenge bitewe n'imiyoborere ya Iran. Bivugwa ko mu isesengura ryakozwe na Amerika yasanze urwego rw'igisirikare rwa Iran hamwe n'abanyapolitiki b'iki gihugu batumba kimwe uburyo intambara igomba kujya ku iherezo. Ibi bishingiye ko nta rwego rufite ububasha bwo gushyira umukono ku masezerano muri izo uko ari ebyiri. Isesengura ryagaragaje ko ubutegetsi bwa Iran burimo gutandukana cyane, aho bamwe mu bayobozi b'igisirikare bafite ijambo rikomeye kurusha inzego za politiki, bigatuma bigorana kumenya uwafata icyemezo cya nyuma ku biganiro n'amahanga. Nubwo hari agahenge, Amerika ikomeje gushyira imbaraga mu gufunga ibyambu byose bya Iran. Ni ibintu Iran idakozwe ikavuga ko nibikomeza gutya itazajya mu biganiro kandi yashyizwe ku munigo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wari ukuriye ingabo za Amerika zirwanira mu mazi yirukanwe. Uwari umuyobozi w'igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi John Ferran yakuwe ku mirimo yo kwa gatatu, aho bivuga ko yirukanwe nyuma yo kutumvikana na minisitiri w'intambara kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda Trump ashaka zo kubaka ubwato. CNN yatangaje ko hashize iminsi hari umwuka mubi hagati ya John Ferran na minisitiri w'intambara Pete Hegseth zishingiye ku kuba atarakurikije ibyo yari yategetswe bijyanye n'amavugurura Trump yifuza mu kubaka ubwato bw'intambara. Umuvugizi wa Minisiteri y'Intambara Sapamer ku mugoroba wo kwa gatatu yavuze ko Ferran yavuye muri uwo mwanya ako kanya, ni ukuvuga ko nta gihe cy'integuza cyatanzwe. Ni ibintu bivuga ko byatunguye ingabo zirwanira mu mazi ziri gushyira mu bikorwa igikorwa cyo gufunga ibyambu bya Iran mu gihe cy'agahenge mu ntambara iri hagati ya Iran na Amerika. Hari abantu babwiye CNN ko Hegseth yari yagiranye ikiganiro na Trump hanyuma abwira Ferran ko agomba kwegura cyangwa agakurwaho ku gahato. Abantu batandukanye kandi babwiye CNN ko hari hashize amezi hari umwuka mubi hagati ya John Ferran na Pete Hegseth. Ngo Hegseth yabonaga ko Ferran ari kugenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa impinduka zikenewe mu kubaka ubwato bwa gisirikare, kandi ngo ntiyanyurwaga n'uburyo Ferran yavuganaga na Trump atamunyuzeho, ibintu Hegseth yabonaga nko gusimbuka inzego. Ibindi bikomeje kuvugwa, hari abasirikare ba Israel bahamijwe icyaha cyo kuba intasi za Iran. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko abasirikare bacyo bari bo mu ngabo zirwanira mu kirere bahamwe n'ibyaha byo kuba intasi za Iran. Aba basirikare bakoraga nk'abatekinisiye b'indege zo mu bwoko bwa F-15 ku kibuga cy'indege cya Turnoff Air Base. Ibyaha baregwa birimo gutatira umwanzi bakajya bamuha amakuru ajyanye n'indege z'intambara za Israel, amakuru ku bibuga by'indege za gisirikare n'ikoranabuhanga ndetse no gukorana n'intasi z'umwanzi. Mu itangazo ryasohowe n'inzego z'umutekano za Israel zirimo igisirikare n'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano, bavuze ko abo batekinisiye babiri bemeye mu ibazwa ko bakoranaga n'intasi za Iran bagamije inyungu z'amafaranga, gusa nyuma barabihagarika. Riti bakomeje kuvugana n'inzego z'ubutasi za Iran kandi bakora imirimo itandukanye bayobowe nazo babigurana amafaranga. Inyandiko z'urubanza rwabo zivuga ko umwe muri abo basirikare yahaye intasi ya Iran ibikoresho n'inyandiko yakoye mu myitozo ya gisirikare bijyanye n'imikorere y'indege z'intambara ndetse n'inyandiko zerekana inyubako n'ahantu hatandukanye hari ibikorwa bya gisirikare. Ubutasi hagati ya Israel na Iran bwashyizwe ku rwego rwo hejuru, ahanini buri gihugu gishaka amakuru ya nyayo y'ikoranabuhanga mu ikoreshwa ry'intwaro ndetse n'ahari ibikorwa remezo bya gisirikare. Mu bindi bikomeje kuvugwa, reka tubabwire ko umuhuro wa Putin na Zelensky watangiye gututumba. Umuvugizi w'ibiro bya Putin Dmitry Peskov yatangaje ko perezida w'Uburusiya yiteguye guhura na mugenzi we wa Ukraine Vladimir Zelensky. Ni amagambo yatangaje kwa 22 Mata 2026 mu gihe yavugaga ibyo. Zelensky yasabye ko ibiganiro by'amahoro by'impande eshatu, ni ukuvuga Ukraine, Burusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byasubukurwa. Ni ibiganiro byo guhagarika intambara muri Ukraine byari byaratangiye ariko bikadindira ahanini bitewe n'uko Amerika iri gushyira imbaraga ku ntambara iri kuyihuza na Iran. Dmitry yavuze ko Putin yakwemera guhura na Zelensky ariko hari ibisabwa. Yavuze ko icy'ingenzi ari uko haba hari impamvu yo guhura kandi ibiganiro byabo bikaba bifite icyo bigamije ku buryo byatanga umusaruro, kuko ngo bigomba kuba bigamije kurangiza amasezerano. Kremlin ivuga ko inama ya Putin na Zelensky yabera i Moscow igashyira iherezo ku biganiro bimaze igihe. Zelensky yagiye ashimangira inshuro nyinshi ko atemera ko ibiganiro by'amahoro byabera i Moscow.
Kuwa 22 Mata yavuze ko yiteguye uburyo bwose bw'ibiganiro kandi ko bahurira mu gihugu cyari cyo cyose usibye mu Burusiya no muri Belarus. Bivugwa kandi ko Putin we yanze ko we na Zelensky bazahurira mu kindi gihugu. Trump yigeze kuvuga ko Putin yanga guhura na Zelensky ko katamukunda. Putin na Zelensky baheruka guhura imbonankubone mu mwaka wa 2019. Soreze kuri inkuru ivuga ko abakozi 8,000 ba Meta bagiye gusimburwa mu mirimo n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Ikigo cy'ikoranabuhanga cya Meta cyatangaje ko kigiye kwirukana abakozi bangana n'10%, ni ukuvuga barenga 8,000 imirimo bakoraga ikorwa n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Biri mu butumwa ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahaye abakozi bacyo kuri uyu wa 23 Mata 2026, kinavuga ko kitazuzuza imyanya cyari giherutse gutangaza ko kikeneyemo abakozi. Impamvu nyamukuru y'uko kwirukana abakozi nuko Meta ikomeje gushora imari itubutse mu mishinga y'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, hamwe imirimo runaka izajya ikorwa na ryaho kuba abantu. Meta ifite imbuga nka Facebook, WhatsApp, Instagram n'izindi. Mu 2026 iteganya gushora miliyari 135 z'amadolari y'Amerika mu mishinga ya AI. Ni amafaranga angana nayo yashoye muri iri koranabuhanga rigezweho mu myaka 3 ishize. Bashimire mwe mwese twabanye kandi bararikira gukomeza gukurikira ibiganiro tunyuza hano kuri Iwacu News 24 ndetse mukadusigira n'igitekerezo cyanyu muri comment.